laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi khalaqa al-khalqa li'ibadatihi wa arsala ilayhim rusula wa anzala alayhim kutuba wa amarahum bi ta'atihi wa nahahum subhanahu wa ta'ala an ma'siyatihi. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa ala atba'ihi bi ihsanin ila yawmiddin. Wa ba'd. Ayyuhal mustami'un al-kiram wa ayyatuhal mustami'at al-karimat, uhayyikum jami'an بتحية الإسلام وأسلم عليكم قاطبة بتسليمة الإيمان قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. رأيتي الله سبحانه وتعالى إن جرني مكانكم الله عز وجل. Allah subhanahu wa ta'ala taguɗo tagore makko nden fiyo ɓe rewmo kanko subhanahu wa ta'ala ɓe wotinɗinamo e dewal makko ngal hara ɓe kafidalimo hay e goto, ɓe kafidalimo hay e hunde. Kanko Allahu jalla wa ala nelɗo e maɓɓe kamɓe nde ɗo tagore makko nelaɓe ɓe tawata ko nelaɓe sertuɓe. Kanko subhanahu wa ta'ala o tippini e dow maɓɓe kadi defte ɗe tawata ko defte marɗe bindere wotere asli goto, kono shariyaji ɗi woni shariyaji ɗi tawata ko sertuɗi. O yamiri tagore makko nden yoɓe ɗoftomo kanko subhanahu wa ta'ala. O haɗi tagore makko nden e lundagol mo kañumma e yeddugol mo kanko Allahu azza wa jal. Arami seedike wonde reweteɗo e gonga ala handuɗo e dewal ngal foddi e maggal siwana kanko Allahu subhanahu wa ta'ala goto. Mi seedike wonde nelaɗo meɗen on Muhammadun sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi ihsanin ila yawmiddin, ko ɓe jiyaɓe Allahu subhanahu wa ta'ala, ko ɓe nelaɓe makko kanko Allahu jalla wa ala. Kamɓe nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe totti hoolare nde jomi meɗen jalla wa ala hooliɓe nden. ɓe yottini kamɓe nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama dendanigal ko Allahu azza wa jalla neliriɓe kon. ɓe laaɓani en enen ɗeɗo mofte maɓɓe reedu hattirde laaɓangol. ɓe accali moƴƴere hay e wotere nde tawata ko ɓannayde en ka jomi meɗen jalla wa ala. wonayde sabu ha Allahu subhanahu wa ta'ala o yurme en. wonayde sabu ha kanko Allahu subhanahu wa ta'ala o naada en ka aljannaji makko. siwana kamɓe nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe ɓanginani en ɗum, ɓe tindini en kadi ɗum no gerdete. ko wana noon ɓe accali bone hay e goto, tana hay e goto,
mo tawata no wona sabu ha Allah subhanahu wa ta'ala tikkana en mo tawata no wona sabu ha Allah tabaraka wa ta'ala o saajina lette makko den e meden siwana kambe nelaado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be banginani en dum be tindini en kadi ko honno rentorten e dum yo Allah subhanahu wa ta'ala beydan be mantore den o beydana be kisangal o beydana be teddungal ngal kamakko kanko Allahu jalla wa ala kambe e dendanigal beydo sahababe mabbe e kala neddo jiyaado e yimbe der suudu mabbe e kala nyentindo goldo laawol mabbe ha nyalaande dargal haray si dum fe'i ko onon yo sibbe teddube haray yewtere meden den Incha'Allah subhanahu wa ta'ala bawo mi salminde on godo salminago islamu yankewo ko yewtere yilotonde e odo mawdu'u mo humpitiden fi mudum dum woni asbabu nuzulil bala'i wa asbabu raf'ihi mana mudum sababe tippagol dido albalawuji e hore nde do tagore Allah subhanahu wa ta'ala e sababe kadi bantegol kanyun dido albalawuji yani si tawi innama odo al-ibtila'u maana mudum karmokobe bembe make wonde ko dum woni al-ikhtibaru wal imtihanu قد يكون خيرا وقد يكون شرا wana jom meden tabaraka wa ta'ala o wiri non ka qur'anare makko teddunde o wi wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un kanko Allahu azza wa jalla o wi e aya go wonde wa balawnahum bil hasanati was sayyiati kanko jom meden tabaraka wa ta'ala o banginani en alhaliji beedo yimbe yawtube o banginani en kadhalika alhali meden enen dedo moftenelaado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam idan si tawi innama albala'u maana mudum ko jarribande immorde ka Allah subhanahu wa ta'ala nden jarribande non hinde wona Jarabuuyee mo tawata ko jarribande jarriborgol jiyaado on moƴƴere ko wana non kadi no wona jarriborgol jiyaado on bone mana jarriborgol jiyaado on moƴƴere no jiya e mudum jarriborgol mo cellal e jarriborgol mo jawdi yaajundi e jarriborgol mo teddungal aduna e jarriborgol mo laamu aduna e ko nandi e sifadi do piiji e piiji di tawata ko nemaji dan do gurdan aduna si inama Jarabuuyee jarriborgol jiyaado on ko boni ko woni maana dum ko jarriborgol mo kanko jiyaado on wana nawnare walla nawnaje e jarriborgol mo kanko neddanke on basal walla duytorede jawdi e jarriborgol mo kanko odo jiyaado mayrede neddo mo tawata ko badondiraado makko yidaado makko nabidaado makko e ko nandi e sifadi do Jarabuuyeeje jonnon kanko jomi meden tabaraka wa ta'ala o bangini o wi wonde himo jarribora en ko boni himo jarribora en ko moƴƴi kadi fitnatan ay imtihanan wa ikhtibaran mana mudum ko wi kon fitna ko dum woni kanko subhanahu wa ta'ala si tawi hawri o wadanima moƴƴere ka gurdan aduna do andu wonde kanko jomiraado on jalla wa ala o jarriboto ma woni o darama an jiyaado makko on si tawi hawri
a wonay ka kanko subhanahu wa ta'ala o yamirma ya wonu ɗon si tawi hawri nden moƴƴere nde o jarri borma ɗon nde wonata sabu ha bewa ha lundoɗamo ha yeddamo kanko Allahu azza wa jal. ko waɗi noon no anda wonde ko ɓuri e ɗuɗude kon e ɓandinke si tawi hawri jarri borama nema aduna sinamo Allahu subhanahu wa ta'ala faabi on nema ɗon bewinaymo kanko neɗɗo on. kono Allahu tabaraka wa ta'ala o ɓanginirani en non wonde oɗo neɗɗanke hino bewa si tawi hawri kanko neɗɗanke on o yi'i o alɗi. neɗɗanke on sina jomi meɗen tabaraka wa ta'ala faabimo, sina Allahu azza wa jalla fewnimo, si tawi o okkama laamu walla o okkama jawle walla o okkama geɗalɓe walla o okkama teddule aduna, kanko neɗɗo on o beway. kalla innal insana la yatgha an ra'ahu staghna. ko wana non kanko Allahu azza wa jal si tawi hawri o liɓi ko wiyete kon nawnare e ma o liɓi tampere e hoore maɗa, ma kanko subhanahu wa ta'ala o waɗima neɗɗo mo tawata ko a neɗɗo baaso e ko nandi e sifaɗiɗo piiji, haray ko ya andu kanko Allahu azza wa jalla o jarriboto ma woni ka dardagol ma an jiyaɗo makko on. si tawi hawri a muññoto e hoore konko kanko tabaraka wa ta'ala o jarriborma ɗon, si tawi hawri ɗum ɗon wajotoma ha andita lette makko ɗe tawata ko mawɗe sattuɗe ɗe woni lette makko laharayankoje ɗen, ɓoroɗa e ɗiɗo boneji ɗi wonɗa e muɗum, moƴƴa arta e rewgol mo kanko subhanahu wa ta'ala. haray noon enen hande incha'Allahu azza wa jal ɗiɗo albalawuji ɗi wonɗen e jantaɗe fi muɗum sababe tippagol majji kañumma e sababe ƴawnegol majji ɓantegol majji e jiyaɓe ɓen, ko fandi ɗen bi idnillahi azza wa jalla ko albala'u bishar, bimana ko ɗiɗo jarrabuyeji ɗi Allahu azza wa jalla jarri borto tagore nden hara ko jarrabuyeji ɗi tawata ko jarrabuyeji bonɗi. ko honɗum woni sababe ko wonata sabu ha tana ha masibo tippo e hoore jiyaɗo Allahu tabaraka wa ta'ala. ko wana non si tawi hawri kañum oɗo jarrabuye oɗo masibo oɗo tana o ari o saaƴi e hoore oɗo jiyaɗo Allahu azza wa jal, ko honno kanko jiyaɗo on o gerdata ha oɗo bone, ha ngoɗo masibo, ha ndeɗo tampere, ha oɗo sonja Allahu tabaraka wa ta'ala ɓanta mo itta e makko kanko jiyaɗo. Allahu subhanahu wa ta'ala o tagi en kanko Allahu azza wa jal, o ɓanginani en wonde kanko Allahu subhanahu wa ta'ala ko kanko woni joomi meɗen, ko kanko woni reweteɗo meɗen on e goonga, ko enen woni jiyaɓe makko ɓen. o holli en kanko subhanahu wa ta'ala wonde makko o tagiri en ko fiye rewmo kanko Allahu azza wa jal, waɗen ko o yamiri en kon, woɗɗitoɗen ko o haɗi en kon. Allahu tabaraka wa ta'ala o wi wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun. o wi mi tagerali yimɓe ɓen kañumma e jinnaji ɗin siwana fiyo ɓe rewan, ɓe wotinɗinanmi, ɓe ɗoftolan, ɓe waɗa yamiraɗi an ɗin, ɓe woɗɗito ɓe terto haɗoji an ɗin. kanko subhanahu wa ta'ala o ɓanginani en wonde ko ɗum ɗo woni ko o tagiri en, ko ɗum addi hasi kanko Allahu azza wa jalla o accali mofte hay e gote siwana o nelno nelaɗo e maɓɓe. kanko tabaraka wa ta'ala o accali nelaɗo hay e goto siwana o tippinno defte e hoore on ɗon nelaɗo. jom meɗen tabaraka wa ta'ala o wi walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu llaha wajtanibu at-taghut. o holli e wonde o neli e kala mofte nelaɗo, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. wana non kanko Allahu azza wa jalla o wi wa in min ummatin illa khala fiha nadhir.
ala mofte hay e gote heɓiɗe siwana kanko tabaraka wa ta'ala o imminno e maɓɓe jertinowo o wi wali kulli qawmin had yimɓe kala yimɓe kanko subhanahu wa ta'ala o waɗannoɓe mo tawata ko tindinowo ɓe laawol naɓaygol ngol haka makko kanko subhanahu wa ta'ala o wana non kanko tabaraka wa ta'ala o tippini kadi defte e hoore ɓen ɗon nelaɓe fiyo ɓen nelaɓe jangan kañum mofte maɓɓe ɗen ko jomi meɗen tabaraka wa ta'ala o faala kon ko kanko allahu subhanahu wa ta'ala o yamiri o waɗe kon e ko kanko allahu tabaraka wa ta'ala o añi kon konko o yamiri kanko allahu tabaraka wa ta'ala yo acce allahu azza wa jalla o wi laqad arsalna rusulana bilbayinati wa anzalna ma'ahum alkitaba walmizana liyaquma annasu bilqist o wi gomɗi menen men neli nelaɓe amen ɓen wondude hujjaji ɓanguɗi e kawakeji mawnuɗi tindinayɗi wonde pellet ko ɓe nelaɓe immorde ka amen o wi wa anzalna ma'ahum alkitaba walmizan min tippini kadi wondude e maɓɓe defte ɗen kañumma e ɗiɗo shariyaji ɗiɓe ñawirta hakkunde ɓeɗo jiyaɓe amen ɓe men neliɓe e muɗum liyaquma nnasu bilqist fiyo yimɓe ɓe wonu e peewal ɓe wona e nunɗal tawa goto kala e maɓɓe wona e neɗɗo mo tawata ko woɗɗitiɗo ko wiyete kon tooñe idan kanko jom meɗen tabaraka wa ta'ala o holli en wonde ko addiri en e hoore ndiɗo leydi ko fiyen ɗoftomo wana fiyen yeddumo ko addiri en e hoore ndiɗo leydi ko fiyen jaɓanmo kanko allahu subhanahu wa ta'ala wana fiyen salanomo kanko allahu azza wa jal ko addiri en e hoore ndiɗo leydi ko fiye wonu yimɓe moƴƴuɓe moƴƴinayɓe wana ye wonu yimɓe ɓe tawata ko bomɓe bonnayɓe ɗum waɗi kanko allahu azza wa jalla o moƴƴiniri leydi ndin nelirgol nelaɓe makko ɓen e tippingol defte makko ɗen o wi en wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wata on bonnuka leydi ɓawo moƴƴinegol ndiɗo leydi teddudi joni non kanko allahu tabaraka wa ta'ala himo waɗi si tawi hawri ɓeɗo jiyaɓe makko ɓe kanko allahu tabaraka wa ta'ala o nemini nemaji ɗi kamɓe tigi ɓe anda ittiri muɗum ɓe kanko allahu tabaraka wa ta'ala o moƴƴi e muɗum moƴƴereji ɗi tawata kamɓe tigi ɓe anda ittiri muɗum wona o wirino wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kanko allahu tabaraka wa ta'ala o wi wonde o okki on o waɗani on kala ko tawata kon gurdam moɗon ɗan no landi kala ko tawata on wawata wonde ɓawo muɗum o wi si on darike o wi on lintay ɗiɗo nemaji ɗi kanko allahu azza wa jalla o nemini on heɓata on wawata andude ittiri majji yaren allahu subhanahu wa ta'ala nemaji ko o nemini en ibnu adama si tawi yiltike e makko kanko neɗɗanke on o daari kanko oɗo neɗɗo ɗiɗo nemaji ɗi allahu tabaraka wa ta'ala waɗanimo hara o daaru tun taw nemaji wonɗi ɗin ka ɓandu makko fiyo wawu tun kanko neɗɗanke o waylitade ka o waali ɗon o waylitora beccal o arta e beccal e fiyo wawu immade ka o waali ɗon o jooɗo si tawi kanko neɗɗo on o tawi ɓeɗo yimɓe nawnuɓe ɓe tawata ko waɗanteɓe ɗiɗo piiji o taway pellet ko allahu tabaraka wa ta'ala neminimo konno mawni ko wana non si kanko neɗɗo on o daari nduɗon hendu ndu allahu subhanahu wa ta'ala arsikimo himo foofa tawa ko hendu ndu tawata kanko neɗɗo on o ala ndu yoɓande facture hendu ndu tawata kanko neɗɗanke on goɗɗo débranchant tan mo ndunɗon hendu innatamo wonde joni an on dirtu oɗo kadi ɓatto himo hato jini ɓurma si tawi neɗɗanke on o daari ɗum ɗo o foofa nduɗo ka suudu makko o foofa nduɗo ka yaasi o foofa nduɗo ka o woniri wo ka o woniri tawa o ɓittaki kanko neɗɗanke on tawa wuren e sa'aji goo kanko neɗɗon o yejjitino himo foofude si tawi kanko neɗɗon o daari ɓeɗo yimɓe ɓe tawata tawa ko beɓe bransane appareji fiyoɓe wawu foofude o yi'ay nema mawɗo mo allahu tabaraka wa ta'ala neminimo ko wana non si o yii tawi si weeti bimbi o wawa yaltande hoore makko o yaha o golla golleji makko ɗin si waktuji ɗin heewi o immo o salligo o yaha o juula wondude e jiyaɓe allahu julɓe ɓen ka juulirɗe
yeso ɗum kanko neɗɗon o yilto ka mecce makko kadi o ligganɗe makko yeso ɗum laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal artude bi idnillahi azza wa jal o taway pellet ko nema molanaɗo waɗi sen naari wana hande ka fewdiɗen ɗon leyɗe ɗe tawata ko leyɗe hewɗe goto kala fayda no sokaka nder galle muɗum tawa kanko neɗɗon o wawata yaltude saga nde o faala yaltude si tawi o yiltitike o andi duuɓi yawtuɗi no kanko neɗɗanke on o gerdayno non o taway jaka yo ɗum ko nema mawɗo immorde ka makko kanko subhanahu wa ta'ala joni noon si tawi jiyaɓe ɓen e hoore ɗiɗo nemaji fuu kamɓe ɓe wakkilike lundagol mo kanko subhanahu wa ta'ala ɓe wakkilike yeddugol mo kanko allahu tabaraka wa ta'ala yamiraɗi makko ɗi o yamiri ɗin ɓe dogiɗi ɓe pottitike ɗi ɓe salike ɗi wadde haɗoje makko ɗe o haɗi ɗen kanko subhanahu wa ta'ala tawi ko ɗeɗo woni ko ɓe suddoto ko ɗeɗo woni ko ɓe ɓornoto koye ɗeɗo woni ko ɓe dembata koye ɗeɗo woni ko ɓe jindata koye ɗeɗo woni ko ɓe waylitoto kanko subhanahu wa ta'ala o addanay ɓe alamande ko hollata ɓe wondema ko pellet haray ka tigi tigi ko o ɗaɓɓiri keɓe kon ɓe acci wadde ko o yamiri ɓe kon ɓe acci wadde ko haɗi ɓe kon kanko subhanahu wa ta'ala ɓe yani e ɗum ɗon kanko allah azza wa jal o addiray ɗum ɗon tippingol ɗiɗo albalawuji to non karmo koɓɓen ɓe maaki wonde ɗiɗo albalawuji woni ɗiɗo ɗi tawata ko masiboji arayɗi e oɗo neɗɗanke kamɓe karmo koɓe ɓen ɓe maaki sababe majji on no fecci wano alhaali yimɓe ɓen ɓe feccorino ɓe maaki wonde mana muɗum albalawuji ɗin ko noneji ɗiɗi ɓe maaki ko bala'un yanzilu ala al afradi wa bala'un yanzilu ala al mujtama'i bala'un yanzilu ala al afrad ko ɗum woni jarrabuye ɗum woni tana ɗum woni masibo ngo tawata ko tippotongo e hoore neɗɗanke mo tawata ko kanko tun ma ɗum yimɓe ɓe tawata ko yogaɓe tawa goto kala e maɓɓe no woni feere albala on ara mema mo ka o hikkori ɗon none ɗimmo on ko bala'un yanzilu ala al mujtama'i mana muɗum ko albalaw woni tana tampere ɓillare e masibo tippotongo e hoore dental yimɓe imma ɓe tawata ko wonɓe e nokkure wotere walla wonuɓe e nder saare wotere ma wonuɓe e leydi wotiri ma albala'u mo tawata ko huɓituɗo aduna on o fo makko sifa no rentirɗen non hande ɓe maki wonde sino wowlede fi albala'uji ɗin ko ɗiɗo noneji ɗiɗi joni noon si innama bala'un yanzilu ala al afrad bimana tampere e sonja e ɓillare e tana e suno ko tippoto kon e hoore neɗɗo mo tawata ko o goto walla yimɓe ɓe tawata ko sertuɓe goto kala ka hikkori ɓe maki ɗum ɗo neɗɗanke on ko wonta ko gotel e nokkeli tate mana muɗum ko wonta ko gotel e yimɓe tato ko imma an yakuna mu'minan muti'an lillahi tabaraka wa ta'ala barran mujtahidan fi dinihi wa imma an yakuna mu'minan zaliman عاصيا لربه تبارك وتعالى وإما أن يكون كافرا خالصا في كفره ɓeɗo yimɓe ɓe tawata ɓen ko ɓe oɗo jarrabuye tippoto e hoore muɗum woni jarrabuye tippotoɗo e neɗɗanke goto goto on ɗum ɗo ko imma neɗɗo on o wona gotel e ɗiɗo piiji tati imma o wona neɗɗo mo tawata ko gomɗinɗo gomɗinal sellungal gomɗinal tabitungal gomɗinal sollitugal tawa ko ɗoftiɗo allahu tabaraka wa ta'ala kadi hattirde ɗoftagol tawa ko ɗigganɗo allahu tabaraka wa ta'ala tinniɗo ka dina muɗum neɗɗo mo tawata ko o moƴƴo neɗɗo mo tawata ko allahu yamiri kon himo wadde ko allahu tabaraka wa ta'ala haɗi kon kanko neɗɗanke on himo woɗɗiti oɗo jarrabuye ko allahu tabaraka wa ta'ala jarri bortomo kon wana faɗingol arsike makko on walla jarri borgol mo nawnaje ɗe tawata ko nawnaje tiiɗuɗe ma jarri borgol mo kanko mayrede neɗɗo mo tawata ko ɓaɗodiraɗo makko
e ko nandi e sifa ɗin ɗon piiji jomi meɗen tabaraka wa ta'ala ko jarri borta mo ɗum ɗo ko fi honɗum ko rifa'atan fi darajatihi wa ziyadatan fi karamatihi bimana ko ɓeydugol darja makko on ka makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala e ɓeydangol mo teddungal makko ngal kanko oɗo jiyaɗo ka makko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala. Oɗo wana sabu bakkatu makko on woni ko Allahu tabaraka wa ta'ala saƴinirta oɗo albalau e hoore makko, bal Allahu tabaraka wa ta'ala ko saƴinirta albalau on e hoore makko ko sabu tawde kanko Allahu tabaraka wa ta'ala himo falana on ɗon jiyaɗo makko daraja molanaɗo daraja towuɗo ka makko kanko subhanahu wa ta'ala. bal karmo koɓɓen ɓe maki ahyanan tawa kanko neɗɗo on darja mo Allahu falanamo on ka aljanna hara golle makko ɗe o gollata ɗen tun wawata mo hewtinde ton. Allahu azza wa jalla liɓa e hoore makko kañum oɗo jarrabuye kanko neɗɗo on si o muññike o jogitori sabu Allahu tabaraka wa ta'ala Allahu azza wa jalla waɗanamo sabu ɗum ɗon ɓantanamo darja makko on hewtinoyamo e on ɗon darja mo kanko subhanahu wa ta'ala o falanamo kanko neɗɗo on. Ko sifa ɗum ɗo woni ko tawata no jarribe yimɓe moƴƴuɓe ɓen ɓe andi ɓeɗo nelaɓe Allahu subhanahu wa ta'ala ɓeɗo annabaɓe makko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ko e ɓeɗo waliyaɓe makko yiɓɓe makko ko kamɓe woni ɓurɓe tiiɗude ɓen jarrabuyeji ka hoore leydi ɗo. Kamɓe woni ɓurɓe tiiɗude ɓen jarrabuyeji ka hoore leydi ɗo. ɗum waɗi si tawi nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe landa fi muɗum ɓe ɓanginani en wono wardi non e hadith mo tawata ko mo imamu tirmidhiyu ɓe filli ka sunan maɓɓe hadith mo Sheikh al-Albani ɓe sellini ka sahihu at-Tirmidhi hadith e ittaɗo e oɗo tabi'ijo maketeɗo Mus'ab ibn Sa'adin ɓe ittimo e baben maɓɓe woni Sa'ad. Baben maɓɓe maki ɓe landino nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe makani ɓe ayyun nasi ashaddu bala'an bi ma'ana yimɓe ɓen fuu ko homɓe woni ko ɓuri sattude jarribande, yani ko homɓe Allahu tabaraka wa ta'ala jarriboto ɗiɗo jarrabuyeji ɗi tawata ko jarrabuyeji ɓurɗi sattude ɗi. Kamɓe nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallama ɓe maki al anbiya'u ɓe maki ko annabaɓe ɓen. Oɗum waɗi si tawi en taskike fiyake maɓɓe kamɓe ɓeɗo annabaɓe makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala en taway ɓe naɓi jarrabuyeji ɗi tawata ko jarrabuyeji mawɗi jarrabuyeji ɗi tata ko jarrabuyeji tiiɗuɗi. Si tawi hawri en ɗetti e misal wano annabi Ibrahima alayhi salatu wassalam kamɓe ɓe tawata kamɓe annabi Ibrahim woni imamu nnasi alladhina ya'tuna min ba'dihi yimɓe ɓe tawata ko arayɓe ɓawo maɓɓe ɓen fof ko kamɓe woni almami maɓɓe on Allahu azza wa jalla o wi'iri non inni ja'iluka linnasi imama. ɓeɗo annabi Ibrahima alayhi salatu wassalam rewɓe Allahu tabaraka wa ta'ala ha Allahu jogitiɓe njatigi o wi wattakhadha Allahu Ibrahima khalila. ɓeɗo annabi Ibrahima alayhi salatu wassalam kala anduɗo sira maɓɓe no andi jarrabuyeji ko ɓe jarriba kon no tiiɗi. Allahu tabaraka wa ta'ala jarri borno ɓe nennitanede ko wiyete ko jiidi ɓe woni ha duuɓi maɓɓe ɗin towi moƴƴa ha ɓe nawyi woɓɓe wi tawi ɓe fawi 90 on bal woɓɓe go wi'i wonde hay 100 nden hari ɓe fawi. Si Allahu tabaraka wa ta'ala okki ɓe ɓiɗɗo jarrabuye mawɗo jarrabuye tiiɗuɗo ɗimmum ɗum Allahu tabaraka wa ta'ala jarribori ɓe feeñugol e yimɓe ɓe tawata ko yimɓe shirkayɓe shirku tiiɗugu shirku molanagu tawi ko lanɗo kadi dundarankejo woni ko laamino nodditiɗo wonde ko o reweteɗo woni Numruz ibn Kan'an mo tawata mo jiya e ɓellamɓe laaminoɓe leydi ndin ndi dendanigal mayri gila funnage ha hirnage nano e ñaamo. Tawi ɓeɗo ko yimɓe ɓe tawata ko tiiɗuɓe e rewgol sanamu ko tiiɗuɓe e shirkangol Allah
Allah azza wa jalla yaltini annabi ibrahima e on ɗon alhaali ɓe yalti ɓe jarribora laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal e jasinede kañum may hoccede buge e nder yiite. Allahu tabaraka wa ta'ala jarribori ɓe ɗum. Yeeso ɗum kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o jarribori ɓe kadi ka ɓe hewtuno misra, oɗo lanɗo mo tawata ko lanɗo bonɗo kadi wiyeteɗo Amr, ko o wadduno kon e maɓɓe ka o jaɓuno sonnajo maɓɓe on, tawi ko o faalaɗo yande e sonnajo on. Allahu azza wa jalla heedi kañum sonnajo on e makko kanko oɗo neɗɗo bonɗo, heedi annabi ibrahima e makko kadi. Ko wana noon Allah azza wa jalla jarribori ɓe ɓaɓe heɓoyi oɗo geɗaljo maɓɓe woni Ismail alayhi salatu wassalam, oɗo mo tawata ko geɗaljo maɓɓe moɓe ada okkede on. ɓe heɓi duuɓi towuɗi si ɓe okka oɗo, hewti kadi ka sagatalankaku makko ngo, mbi mana ka o ƴoƴi ɗon, ka o heɓi ɗon hakkil, ka o wawata wallitade ɗon e golleji ɗin. On sati ɓe jarriborayo ɓe yew ɓe hirsa on ɗon ɓe ɓadora mo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala. Kamɓe annabi ibrahima alayhi salatu wassalam ɓe jarribora noneji jarrabuyeji, kono ɓe timmini ɗiɗi fuu majji. Allah azza wa jalla o wi wa idibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna. Kanko Allahu o wi wa ibrahima alladhi waffa. Koni sen detti ɓe fop maɓɓe kamɓe ɓeɗo annabaɓe en taway ɓe tiiɗi jarrabuyeji ko mawni. Sen detti hakkunde annabi Yaqub kañum may ɓe oɗo geɗaljo maɓɓe annabi Yusuf alayhim assalatu wassalam, ɓe gandi ko ɓe naɓi kon e musendi no tiiɗi moƴƴa. Ko wana noon sen detti nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, heɗen gandi kamɓe kadi Allahu jarribornoɓe ko mawni. Yoɓe jibine tawa fewdo ɓe jibina hara babe maɓɓe feƴƴinino, biro maɓɓe kadi feƴƴinata ko ɓe bobo mo tawata ko duuɓi seeɗani. Yeeso ɗum soro maɓɓe kadi mo tata ko toppitiɗo ɓe on ɗon kadi feƴƴina. Yeeso ɗum bappa maɓɓe mo tata ko toppitiɗo ɓe on, ɓeɗo fof ko toppitiɓe ɓe bi idnillah, on ɗon kadi feƴƴina. Yeeso ɗum sonnajo maɓɓe mo tawata ko darinoɗo kadi ko tiiɗi bi idnillahi jalla wa ala, on ɗon kadi feƴƴina. E ko wona ɗum ɗo e jarrabuyeji ko ɓe naɓi. Idan ko ɓuri tiiɗude jarrabuye ko ɓeɗo annabaɓe, wana sabu bakkatu mo ɓe faggete, bal ko fiɓantugol darjaji maɓɓe ɗin ka makko kanko Allah. Ɓe maki summa al amsalu fal amsal. Si tawi annabaɓe ɓe feƴƴi ko ɓattiɓe ɓe ɓen, bimana hikkayɓe ɓe ɗon ɓen ko ɓen ɗon hikkitata ɗon. Si ɓen ɗon kadi feƴƴi hikkayɓe ɓe ɗon ɓen, ɓe maki kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam fa yubtala rajulu ala hasabi dinihi. ɓe maki jiyaɗo on ko o jarriborteɗo yeru embere dina makko kan. Fa in kana fi dinihi sulban ishtadda bala'uhu wa in kana fi dinihi riqqa ubtuliya ala hasabi dinihi. ɓe maki si tawi hawri dina makko kan no tiiɗi, si tawi dina makko kan no henti, si tawi himo kelɗi ka dina, kanko neɗɗanke on jarribande ko jarribete kon tiiɗay. Ko wana noon si tawi o woni neɗɗo mo tawata ko hakkidiɗo ka dina, mo tawata wana tiiɗuɗo ka dina, o jarribe yeru embere hakkindare makko nden jarrabuyeji ɗin hakkinɗine. ɓe maki noon fama yabrahu lbala'u bil abdi hatta yatrukahu yamshi ala al ardi ma alayhi khati'a. ɓe maki wonde jiyaɗo Allahu tabaraka wa ta'ala jarrabuye accatano tippade e hoore makko kanko neɗɗo on, ha ñande tawi himo seppude ka hoore leydi tawa o ala bakkatu few. ɓe maki ko nden ñanden jarrabuyeji ɗin accete, bimana tippinede e dow makko kanko oɗo jiyaɗo Allahu subhanahu wa ta'ala. Idan si tawi hawri en taskike oɗo alhaali, en taskike oɗo hadis, oɗo ko hollowo en wondema oɗo jiyaɗo Allahu azza wa jal mo tawata ko gomɗinɗo gomɗinal tiiɗugal, moƴƴuɗo rewowo Allahu tabaraka wa ta'ala, mo tawata ko neɗɗo tabituɗo e dina kan, oɗo jarrabuye makko on ko jarrabuye ɓeydirɗum teddugal, jarrabuye makko on ko jarrabuye mo tawata ko mo ɓantirte ɗum daraja ka Allah azza wa jal. Sifa muɗum no ari ka hadis Anas ibn Malikin mo tawata hayin imamu Tirmidhi no fillimo, Sheikh al-Albani no sellinimo kadi ka sahihu Tirmidhi. nelaɗo maki alayhi salatu wassalam, inna idhama aljazai ma'a idhami albala wa inna allaha ta'ala idha ahabba qauman ibtalahum
faman radiya falahu rida waman sakhita falahu sakhat. ɓe maki wonde allahu tabaraka wa taala no waɗi joddi ndi tawata ko ɓurdi mawnude ndin ka makko hindi tokkodiri kadi e jarrabuye mo tawata ko ɓurɗo mawnude on. mana mum neɗɗo mo tawata ko heɓowo aljanna ɓurɗo towude on ka aduna ɗo ko o jarribeteɗo jarrabuye mo tawata ko ɓurɗo towude on. joddi ndin ka allah azza wa jalla no feppodiri e jarrabuye on. inna idama aljazai maa idami lbala. ɓe maki wa inna allaha taala ida ahabba qauman ibtalahum. no jeeya e alamande allahu tabaraka wa taala no yiɗi jiyaɗo mo yiɗi yimɓe nde kanko allahu tabaraka wa taala o jarriboto kañum ɓenɗo yimɓe, o jarribo ɓenɗo yimɓe. ndo ko alamande nde tawata allah azza wa jalla no yiɗi. ɗo waɗi neɗɗo si tawi woni kanko neɗɗanke on tawi himo e newende tun, kanko neɗɗanke on himo welna tun, kanko neɗɗanke on himo e ɓuttu tun, kanko oɗo neɗɗanke yo tasko o darto hoore makko moƴƴa, o darta dina makko kan, o darta gomɗinal makko ngal. ko waɗi allahu azza wa jalla si yiɗi yimɓe o jarribotoɓe kanko allah e yii alnabaɓe ɓen kañum maynelaɓe ɓe. neɗɗon si woni kanko koye ɓuttu tun o woni, himo e yaajede tun, o wala heɓude soñdia hay hunde, o wala heɓude nawnare hay e hunde, o wala heɓude hay fusku suninta ɓernde makko nden, yo dartu dina makko kam moƴƴa. wata taw hara kanko neɗɗo on ko moƴƴereji makko lahara yankoji ɗin o wona e addanede ka aduna ɗo. wannelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki ka hadise uqbata bne amirin ɓe maki wonde ida ra'aita allaha tabaraka wa taala, si tawi a yi'i allahu subhanahu wa taala kanko allahu jalla wa ala yu'ti l insana ma yuhibbu wa huwa musirrun ala ma'siyatihi fa'lam annahu istidrajun minhu. si allahu azza wa jalla no okkude goɗɗo ko o faala, tawi kanko neɗɗon himo duumi e lundagol allah, mo duumi e yeddugol allah, ɓe maki haray andu ɗum ɗo ko suynande nde allah subhanahu wa ta'ala woni mo suynude ha kanko allahu tabaraka wa ta'ala o nangamo kanko neɗɗanke on. ay falamma nasu ma dhukkiru bihi fatahna alayhim abwaba kulli shay'in, abwaba kulli shay. idan oɗo neɗɗanke mo hani wattude yili moƴƴa, o anda wonde ɗiɗo jarrabuyeji si ari e neɗɗo on tawi ko o moƴƴuɗo ka dina makko tinniɗo, ɗum ɗon ko hunde nde tata ko alamande allah azza wa jalla no yiɗi mo o ɓantanaymo woni kadi daraja kanko neɗɗo on koyo o muñño o tabita. haray neɗɗo ɗimmo on e ɓeɗo ɓe tawata ko al afrad ko al mu'minu zalim al asi, ko neɗɗo mo tawata ko gomɗinɗo, kono kanko oɗo neɗɗo mo tawata ko o gomɗinɗo ko neɗɗo mo tawata ko wonɗo e toñude, wonɗo e waɗude boneji, wonɗo e waɗude bakkatuji. oɗo neɗɗo e hoore muɗum ko neɗɗo mo tawata masalan wonɗo yande e bakkatuji ɗi tata ko sifa bakkatuji to soki ɗin e ko nande sifa ɗin ɗon piiji. oɗo allahu azza wa jalla hino tippina jarrabuye e hoore makko kanko neɗɗanke on, tawa kanko subhanahu wa ta'ala ko tippinir jarrabuye on ko noneji ɗiɗi. gogo on ko andintingol mo kanko neɗɗo on wondema o lundike allahu subhanahu wa ta'ala yo tuubu o rutto. wona jom meɗen tabaraka wa ta'ala o weri noon ma asabaka min hasanatin fa min allah wama asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. kanko tabaraka wa ta'ala o wi kala ko heɓuma e moƴƴere andu ko immorde ka allah, kala noon ko heɓuma immorde e masibo andu ko wonki maɗa ki woni ko faggiti, koko faggitiɗa kanko allah subhanahu wa ta'ala o woni addude e maɗa ɗon. idan ɗum ɗo woni goo andingol mo kanko neɗɗo on wonde o lundike yo wattu yilu, yo tuubu o rutto, yo ɓoroy ɗin bakkatuji ɗi o woni e muɗum. hunde ɗimmere nden no wona kadi fi laɓɓingol mo e bakkatuji makko, sifa bakkatuji makko to sooki e ko nandi e sifa ɗin ɗon. kanko allahu tabaraka wa ta'ala himo waɗira noon oɗo neɗɗo mo tawata ko gomɗinɗo kono hara ko faggitiɗo bakkatuji, harale kanko allah azza wa jalla o falaka mo lettoyde ka dargal. ko sifa ɗum ari ka hadis nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hadis mo tawata ko hadis su'aib ibn sinanin
radiyallahu anhu hadis wondo ka sahihu muslim kamɓe nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki ajaban li amri lmumini inna amrahu kullahu lahu khayr laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal ida asabathu sarra'u shakara fakana khayran lah wa ida asabathu darra'a sabara fakana khayran lah kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maki wonde kawe e fiyake oɗo neɗɗo gomɗinɗo ɓe maki konko o waɗana ɗon kanko neɗɗo on kadi alana hay e goto siwana kanko gomɗinɗo on tun yo taw kala ko ari e makko kanko ko moƴƴere kala ko ari e makko kanko ko moƴƴere ɓe maki si tawi hawri moƴƴere heɓimo o addanama yaajede kanko neɗɗanke on o addanama nemaji o jarniri ɗum Allah azza wa jalla o windane moƴƴere ka Allahu tabaraka wa taala wona nun si tawi tana heɓimo jarrabuye heɓimo kanko neɗɗon o muññike ɗum wona sabu ha bakkatu makko heefe wona sabu kadi ha daraja makko ɓante ka Allahu subhanahu wa taala wona noon kamɓe nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe makani en wondema Allahu tabaraka wa taala si tawi hawri o fandanike jiyaɓe makko walla jiyaɗo makko moƴƴere kanko subhanahu wa taala o yaccinanaymo lette ɗen nangal ngal ka aduna ɗo ɓe maki inna allaha ida arada bi abdihi khayran ajjala lahu luqubata fi dunia wa inna allaha ida arada bi abdihi sharra amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yawma alqiyama kamɓe nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki wonde Allahu tabaraka wa taala si o fandaniki jiyaɗo makko moƴƴere tawile on ko wonɗo wadde bakkatuji ay neɗɗo gomɗinɗo kanko subhanahu wa taala o yaccinanaymo nangal ngal ka aduna ɗo fi honɗum yo kanko neɗɗo on o andi to o bonni o tuba o rutto fi yo laɓɓinmo e bakkatuji makko ɗi si tawi noon o fandaniki jiyaɗo makko wonɗo e bonnude nangoygol mo ñalande ɗargal kanko Allah azza wa jalla o acce jiyaɗo on ɗo o daro o neminamo ka aduna ɗo on duumo e boneji ko woni wadde kon o hoditora ɗin ɗon si o tawoyimo yawmal qiyama kanko subhanahu wa taala o nanga on ɗon jiyaɗo makko o fawamo ɗeɗo lette ɗe kanko jiyaɗo on o handi e muɗum e neɗɗo mo tawata ko tammo on e ɓeɗo al afrad ko al kafirul khalis ko oɗo neɗɗo mo tawata ko o neɗɗanke kefeero oɗo neɗɗo mo tawata ko neɗɗo kefeero si tawi hawri albala'u tippike hoore makko si tawi hawri tanaji tippike hoore makko kanko ko piiji ɗiɗi woni ko ɗum ɗo wonta hunde aranere nden kanko neɗɗo on ko yani inzaran hunde ɗimmere nden ko halakan ɓe mana hunde aranere nden ko jertingol mo kanko kefeero on hollamo wonde mahlan wonde yo haccirni yeddugol Allah subhanahu wa taala yo accirni geddi ɗin o accirani boneji ɗin o tuuba o rutto ko atti mayde nden arde nangamo kanko oɗo neɗɗo kefeero hunde ɗimmere nden ko halakuyemo o wona halkirede ka gurdam aduna ɗo ko atti o tawoyde Allah subhanahu wa taala neɗɗo kefeero on si tawi bone heɓimo ka aduna ɗo ko ɗiɗo piiji ɗiɗi hunde aranere nden fi wajagol mo kanko neɗɗo on yo iw e keferankaku ngu o woni ngu yo tuubu o rutto hunde ɗimmere nden ko fi kanko oɗo neɗɗanke e yo andu yani ko nangirgol mo kanko neɗɗanke on bonondaji ɗi tawata ko ɗi o woni e faggitade ɗi amma noon si tawi hawri en ari e none ɗimmon e oɗo albala ɗum woni yani albala'u alladhi yanzilu ala almujtama yani oɗo albalaw ngoɗo masibo oɗo tana ndeɗo tampere oɗo sonja mo tawata ko tippotoɗo e hoore yimɓe ɓen yani yimɓe mofte ɗe tawata ko ɓe dendanigal maɓɓe walla dendanigal saare ma dendanigal leydi ɗum ɗo ko wonata sabu tippagol kañum ɗum ɗo tawa huuɓitay moƴƴuɓe e bomɓe ko wonata sabu tippagol ɗum ɗo ko bakkatuji ɗin ko wonata sabu tippagol ɗum ɗo ko geddi ɗin ko wonata sabu tippagol ɗum ɗo ko bonondaji ɗin ko wonata sabu tippagol ɗum ɗo ko lundagol sharia Allah subhanahu wa ta'ala ko wonata sabu tippagol ɗum ɗo
ko wopodirgol e nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. ko ɗum ɗo woni ko jomi meɗen tabaraka wa ta'ala ɓanginani en fi muɗum e ayaji hewɗe ka qur'anare makko teddunde. Allahu tabaraka wa ta'ala o wi wonde wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an kathir. o wi kala ko heɓi on e ɗiɗo masiboji ɗi on ɗo yi'ude, ɗiɗo ñabbeli ɗi tawata ko wonɗi e sakade e hoore moɗon, kañum may ngoɗo waridiro ngo tawata ko wongo sakade hakkude moɗon, kañum may o jattidirgol ko woni e sakade hakkude moɗon, kañum may ngol ɗo jamfodirgol ko woni e sakade hakkudaji moɗon, kañum ma e ngeɗo heege nge tawata ko wonge tippade e moɗon e ko nandi e sifa ɗiɗo e ɗiɗo bonondaji. kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi wonde ko sabu ko tawata koko yimɓe ɓen faggiti kon. o wile kadi wonde wa yafu an kathir, ɗum kadi wana ko ɗuuɗi kon o woni e nangerde, bal ko seeɗa o woni e nangerde yimɓe ɓen fiyoɓe heɓu hakkil, fiyoɓe tuɓuɓe rutto. kanko subhanahu wa ta'ala o wi wonde ko ɓuri e ɗi ɗuɗude kon himo yaafi ɗum ɗon o ala nangirde yimɓe ɓen ɗum ɗon ka hoore leydi ɗon. ko waɗi pellet hiɗen andi si tawi hawri yiltama hande e hoore ndiɗo leydi ndi wuruɗen e muɗum e oɗo yaasi mo wonɗen e muɗum hande, en taway pellet si en jangi qur'ana hara en faminde no nde hani famirde non. en andi qissaji ɓeɗo yimɓe yawtuɓe ko jomi meɗen tabaraka wa ta'ala jantani en fi muɗum. hiɗen andi ala e maɓɓe bakkatuji ɗi tawata koɗi ɓe halkirano siwana ɗin bakkatuji no waɗede e oɗo aduna mo wuruɗen e muɗum hande, e oɗo yaasi mo wuruɗen e muɗum hande, e oɗo saayi mo wuruɗen e muɗum hande. ɗum sikki ala kala ko tata qur'ana no haɗi e bakkatu, kala ko tawata qur'ana no haɗi e bakkatu, e kala ko tawata hadis no haɗi e bakkatu. yeru hadisaje ko mi humpiti fi muɗum kon ɗe ɗuɗa, kono yeruɗe mi humpiti fi muɗum ɗen ko pellet ala bakkatu mo tawata no e ɗen ɗon siwana himo waɗede hande e hoore ndiɗo leydi. yimɓe ɓe yeyi ha ɓurɓe ɗuɗude ɓen bewi, ha woɓɓe go faami wonde ko yaasi on tagiɓe, wana Allahu azza wa jalla tagiɓe. woɓɓe go faami wondema yimɓe ɓen ala ko ɓe wawata. woɓɓe go faami wonde ibnu adama no wawi wonde e ɓawo Allahu tabaraka wa ta'ala. woɓɓe go faami wonde ala hande kadi ko darnata ɓiɗɗo adama, ala hande kadi ko wawata jaggude ibnu adama, ala hande kadi ko wawata tampinde ibnu adama, ala hande kadi ko wawata sonjude ɓiɗɗo adama ka leydi ɗo. sabanede ma honɗum ko jomi meɗen saƴini kon nemaji e hoore meɗen, yimɓe ɗuɗuɓe ɓe hoditori ɗum ɗo, ɓe ɗaynitori ɗum ɗo. ndaren shirkuji ko Allah subhanahu wa ta'ala wona e shirkanede hande e hoore ndi leydi. ndaren zinaji ko wona e waɗede e hoore ndi leydi. ndaren yaro beere ko wona e waɗede e hoore ndi leydi. ndaren guyka ko jokka e ndi leydi. ndaren ittiri wonkiji ko wona e warede e hoore ndi leydi tawa ko tooñi. ndaren ittiri rewɓe ko wirti e hoore ndi leydi e oɗo yaasi hande. ndaren ittiri jamfaji ko tawata ko won saaki ɗum e hoore ndi leydi. ndaren riba ko wona e ñamede e hoore ndi leydi, e ko wona e sifa ɗiɗo piiji e geddi ko tawata ko tabituɗi e hoore ndiɗo leydi hande. tawa ko kala waɗowo ɗum ɗon woni tedduɗo, ko o woni mawnuɗo, ko o woni starjo, ko o woni hittinaɗo fi muɗum, ko o woni kellanteɗo, ko on woni cobeteɗo, ko on ɗon woni manteteɗo. ko ɗum waɗi si tawi jomi meɗen tabaraka wa ta'ala saƴini ɗiɗo albalawuji ɗi suti ɗen hande, ɗi tawata hiɗi ronkini tagore nden nde dendanigal mayre hande. ala hande mo yi'ata wi'owo ma wonde o mapaki, goto kala ka hikkori no maapi, goto kala ka hikkori no huli. ko ɗum jomi meɗen tabaraka wa ta'ala o wi wonde inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. si Allah waɗi ɓuttu e yimɓe, si o waɗi nema e yimɓe, si o waɗi moƴƴere e yimɓe, kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o toñata, kanko Allah subhanahu wa ta'ala o ɓantata nden moƴƴere ɗon o ittande e yimɓe ɓen, o adda goɗɗum go e maɓɓe ha ñande ɓe wayli ko woni ka wonkiji maɓɓe ko wo. si moƴƴere wonnode ton nden ɓe bonnide, ɓe arti e bonondaji ko fewunoɓe wonno yimɓe tawhid, ɓe wonti shirkayɓe e misal.
ko yimɓe sunna wonno ɓe wonti bid'ayankoɓe misal ko nefininoɓe wonno ɓe wonti waɗeɓe zina ko wannoɓe coñci surrayɗi wonno ɓe wirtike e yaasi on hari ko laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal hari ko janngaynoɓe qur'an janga hadis gollitira wallito diina ɓe wonti yimɓe heɗotoɓe musique ɓe wonti yimɓe amayɓe e ko nandi sifa ɗiɗo piiji kanko Allah azza wa jalla kanko kadi o waylay on nema mo o waɗi e hoore maɓɓe fi hollugol ɓe wonde he hiɓe mari jeyɗo ɓe he no woodi toppitiɗo fi maɓɓe he yoɓe andu wondema ko pellet ɓe gaynanta hoore maɓɓe ko Allahu tabaraka wa taala woni gaynowo on ko waɗi noon wa khuliqa al insanu da'ifa oɗo jiyaɗo Allahu tabaraka wa taala o tagama ko o lowɗo ɗum ɗon noon ko pellet hande si tawi yimɓe ɓen ɓe jangino qur'ana ɓe famali on ɗon aya haray ko pellet hande si tawi taskama e oɗo aduna ɓe wawi famude tafsir muɗum wa khuliqa al insanu da'ifa neɗɗanke tagama ko o lowɗo laren hande virus gokkunni kun tawata si kun walike ɗo yitere maɗa nde mel nde wawata ku yi'ude kun ɗon hande no ronkini aduna on fop yimɓe ɓen ɓe fop maɓɓe hande hiɓe ronki mo kala no maapi wonanoɓe coɓede inne kamɓe ɓe gayni haaju ka aduna ɗo kamɓe ɓe hewti ka hewteteɗon ka aduna ɗo ko kamɓe ɗettirte misal e heɓugol doole ka aduna hande kaka maɓɓe woni ko tawata nawnare nden no ɓuri jalade ko ton kadi nde ɓuri wadde masiboji ko ton nde ɓuri wadde masiboji sen ɗetti wana États-Unis sen ɗetti wana Chine sen ɗetti wana Angleterre sen ɗetti wana France sen ɗetti wana Italie sen ɗetti wana ɓeɗo Espagne e ko nandi e ɓeɗo ko pellet hande nde ɗo nawnare ko ɓeɗo nde ɓuri ronkinde ɓe no mari armuji ko mari ɓe mari sori ko ɓe mari ɓe mari militaire ko ɓe mari bal Allahu tabaraka wa taala naadi kañum virus kun haka porte avion je maɓɓe ka armée maɓɓe won ton ɓen no jogi avion de guerre je ko jogi ton no jogi bombe je ko jogi ton kono kunɗo virus no ronkini ɓe no maapini ɓe no anini ɓe ko woni sabu hande avion je ɗen fop fayda ɗe walike ko woni sabu hande batoje ɗen fop fayda deƴƴi ko woni sabu hande yimɓe no wi'e wone ka cuuɗi moɗon wata on yaltu ka yaasi siwana si on heɓi haaju mo tawata ko haajatan massa ko woni sabu ha tawi yimɓe ɓen hande ko wiyano ko wonde gorko wata salmin sonnajo janano hande ko sonnajo e sonnajo tigi woni acci salmodirde e nokkeli hewɗi gorko e gorko acci salmodirde e nokkeli hewɗi ka ballon joueteno ɗin stade ji fermanoma ballon accino joude ka basket jouete fermanoma ka amete fermanoma ka zina watte fermanoma ka dam jouete fermanoma ka beere yarete fermanoma tawa ɗum ɗo fuu ko kullum gokkunni ko ku woni sabu muɗum wiyanoɓe e waɗu hijabu sali hande hiɓe wadde hijabu karhan Allahu tabaraka wa taala ko ɗum wi walahu aslama man fi samawati wal ardi taw'an wa karha bimana wonɓe ɓen ka asamauji e ka leydi ɓe fof ko ɓe ɗoftomo kanko Allah azza wa jal ɓe jebbiloto ko faala kon kanko tabaraka wa taala si tawi Allahu on no faala yo yimɓe ɓen fof few wallahi ɓe feway ndaren hande Chine gorko e debbo no wadde hijabu fewdo nawnare nden tiiɗi ka maɓɓe si yehi ha Amérique ɓe watti wiwde wonde yo yimɓe ɓen si yalta yoɓe buumu geece maɓɓe ɗen Allah azza wa jalla wowla nino ɗum sonnaɓe ɓen nelaɗo on maka nino ɗum sonnaɓe ɓe hande sonnajo ɗoftiɗo Allah sonnajo ɓorniɗo oɗo hijab o yennanoma ko neeɓi o aybinanoma ko juuti o wikkama ko juuti on sonnajo hande kanko o haton jina e masque kanko o haton jina e gang o haton jina e soɗagol Allahu tabaraka wa ta'ala no waɗanimo kanko sonnajon hijab wana hijabu fi ɓandu makko ndun tun jaka ko hijaban anil amrat ko hijaban anil waba ko hijaban anil masaib ko hijabu jaka immorde e piiji ɗi tawata ko piiji hewɗi piiji ɗi tawata ko piiji ɗuɗuɗi idan haray ɗiɗo albalawuji ɗi tata ko saƴayɗi e hoore yimɓe ɓen tawa gereji no waɗa tawa ndiyan no acca saƴugol tawa ñabbeli no saako tawa ɓuttuji no acci tawa heegeji no waɗa ko nande sifa ɗin ɗon piiji ko sabu bakkatuji jama on Allah azza wa jalla adday ɗum ɗon fi honɗum fi yo kamɓe yimɓe ɓen yoɓe anduɓe bonni yoɓe tuuɓuɓe rutto marɓe haqqille ɓen tuuba rutto ɓe ala haqqille ɓen kamɓe
ɓe daro hande kadi ɓe weema waɗi hande nde ɗo nawnare fewnide ɗo hande yimɓe ɓe hande no ɗetti oɗo corona buyno bugodirde mo woɓɓe nena ko Amérique moƴƴini woɓɓe wiya ko Chine moƴƴini woɓɓe wiya wonde ko France moƴƴini ɓeɗo si taskike alhaali maɓɓe on ɓe tawi gomɗinal maɓɓe ngal no hulɓini ɓe tawi gomɗinal maɓɓe ngal no anini ɓe tawi gomɗinal maɓɓe ngal no mapini ko waɗi Allahu tabaraka wa ta'ala kanko Allahu azza wa jalla ko kanko tagata kala ko mari wonki virus marɗo wonki ko no wirta ko ibnu adama tagi ɗum ko no wirta ko ibnu adama moƴƴini ɗum Allahu wi Allahu khaliqu kulli shay kanko woni taguɗo kala hunde goɗɗo daro innama wonde ko kaariɓe moƴƴini ko kaariɓe moƴƴini nana woɓɓe no innama kadi wonde hiɓe happi ɗum si woni lebbi 6 ɓe ɓantay ko ɓe faala ɗuytude tagore nden ko kamɓe ɗuytata tagore nden walla ko Allah subhanahu wa ta'ala Allah azza wa jalla kanko tagi tagore nden kanko woni ko firlitoto e fiyakuji tagore nden o wi ya ayyuha nnasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid onon ene yimɓe ɓen hiɗen hatojini Allah azza wa jalla ɗum feñani fof hande ka fof sikkuno ɗon wonde leyɗe ɗen hande no wodi leyɗe ɗe tata ɓen ɗon hande kani ala ko tampinta ɓe hoore leydi ndin e yi'i jaka ibnu adama la yazalu muftaqiran ila rabbihi tabaraka wa ta'ala ibnu adama serata ko o lowɗo o serata himo hatojini Allah subhanahu wa ta'ala Allah azza wa jalla ko addir sifa ɗum ɗo ko fiyen heɓu hakkil ko fiyen tuubu o wi zahara alfasadu fi lbarri walbahri bima kasabat aidi nnas liyudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un o wi wonde bonondaji ɗin feeñi ko waɗiri ɗum ko fi yen waɗu honɗum ko fiye en tuubu ruttoɗen ko fi en tuubu ruttoɗen par ce que ko ɗi feeñiri ko sabanedema bakkatuji meɗen ɗin ko ɗum feññini ɗi ka bahru ko ɗum feññini ɗi kadhalika ka bar ka hoore leydi ɗo e hoore muɗum waɗi yimɓe ɓen nayoɓe sikku wondema ɗeɗo mofte kanɗe halkatake few oye ɗeɗo mofte pellet siɗe bonni bonondaji gono ton no wodi e maɓɓe halketeɓe no wodi e maɓɓe ɓe tata ko halketeɓe te nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam ɓe ɓangina ni en ɗum no wari hadis yumma men Aisha radiyallahu anha wonɗo ka sunan at-Tirmidhi Sheikh al-Albani no sellinimo ka sahihu at-Tirmidhi ɓe landino nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki anahliku wa fina salihun ene men halkete min halkoto hara moƴƴuɓe no yamen yani ɗe mofte ɗo Allahu tippinay halakuye maɓɓe harale moƴƴuɓe no ɗon nelaɗon ɓe maki na'am idha zahara al-khabathu ɓe maki si yehi ha bonondaji ɗi ɗi Allah azza wa jalla haɗi ɗin ɗi feññinama e yaasi e kene pettan tawa yimɓe ɓen acciɗi suuɗude Allah azza wa jalla halkay kañum ɓe yimɓe ɓe tawata ko yimɓe fewndiɓe on sa'i ɗon siwana yogaɓe ɓe kanko tabaraka wa ta'ala o dandata wona o wiri no wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin kadhalika kanko tabaraka wa ta'ala yunji al mu'minin ko waɗa noon sifa hadis on kadi no ari immorde e oɗo sonnajo nelaɗon alayhi salatu wassalam yoni yumma meɗen Zainab kamɓe kadi ɓe landino nelaɗon alayhi salatu wassalam hadis on no ka sahihul Bukhari ɓe maki afa nahliku wa fina salihun ene ɗe mofte mon ɗo men halkoto hara moƴƴuɓe no yamen qala na'am idha kathura al-khabathu ɓe maki na'am si bonondaji ɗin tiiɗi ɗi ɗuuɗi sikke ala ko pellata Allahu saƴina e lette ɗe jonno yimɓe ɓen solution on fof ko si tawi hawri ɓe tuubay ɓe rutto ko ɗum waɗi si Abu Musa al-Ash'ari ɓe maki wonde kana lana amanani fa dhahaba al-awwalu wa huwa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama wa baqiya ath-thani wa huwa al-istighfar ɓe maki wonde latanike en piiji ɗiɗi ɗi tawata ko hoolare fodde hiɗen jogi ɗin ɗon ɗiɗi ko pellet Allah azza wa jalla tippinta lette e hoore meɗen ɓe maki kono hunde aranere nde yeyi woni nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki hunde ɗimmere nden hinde lutti ɗum woni tuubugol rutto e bonondaji muɗum ɗin artaka Allahu tabaraka wa ta'ala waɗi jom meɗen tabaraka wa ta'ala wi wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun o wi Allahu lettataɓe o halkataɓe hara hiɗa wuuri hiɗa e maɓɓe ka teddingol nelaɗon alayhi salatu wassalam o wi ko wana noon Allah azza wa jalla halkataɓe kadi hara hiɓe tuubude ɓe rutto bonondaji maɓɓe ɗin ko tiiɗi o si tawi hawri hiɓe tuubude ɓe rutto kanko Allah subhanahu wa ta'ala o halkataɓe
kamɓe yimɓe ɓe. Idan haray ɗiɗo albalawuji ɗi tawata ko albalawuji arayɗi e hoore dental yimɓe ɓen fof maɗum ko ɓuri ɗuɗude e yimɓe ɓen ko ɗiɗo bakkatuji woni sabu muɗum laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. ko honɗum woni asbabu raf'il bala, ko honɗum woni sababuji kadi ɓantagol ɗiɗo albalawuji. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu kamɓe ɓe makanino en ko laaɓi pos ɓe maaki wonde ma nazala bala'un illa bi dhanbin wama rufi'a illa bi tawba. ɓe maaki albalawu tippotako wona jantorɗen non nane. ɗiɗo albalawuji ɗi janti ɗen ɗi tipporta si wana sabu bakkatu. Ay ɗiɗo albalawuji tippotoɗi e hoore neɗɗo lundiɗo ma e hoore yimɓe ɓe tawata ko dental yimɓe ɗum tipporta si wana sabu bakkatu, ko wana non kadi ɓantorta si wana sabu tubugol rutto ka Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu wi in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu. Si Allah azza wa jalla meminirima lorra, si o meminirima tana, si o meminirima tampere, aray wata fewtu goɗɗo go, wata habbor goɗɗo go, andu wawata ɓantude ɗum sina kanko Allah subhanahu wa ta'ala. Idan ko mulazamatu al istighfari wa tawba ila Allah jalla wa ala, ko duumagol e toragol Allah azza wa jalla yafuye, tuuba rutto ka makko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jalla ko moƴƴo, ko yurmeteɗo, ko yajuɗo yurmede, ko jaɓowo tuububuye. Kanko subhanahu wa ta'ala o holli en wonde goɗɗo ko o bonni wo ko o bonni, si on tigi tuubi ruttike ka makko o jaɓay yimɓe ɓe yo tuubu rutto ka Allah azza wa jalla. Kanko jom meɗen tabaraka wa ta'ala o wi illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. ɓeɗo ɓe tawata ko bonnuɓe ko bonni wo wona o jantike bonondaji maɓɓe ni, imana muɗum walladina la yad'una ma Allahi ilahan akhar. O janti fi ɗum ɗo e yimɓe ɓe andanɗa hoorema la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq. O janti yimɓe ɓe andanɗa hoore maɗa la yaznun. ɗiɗo bakkatuji ɗi tawata yimɓe no waɗaɗi. O wi waman yaf'al dhalika yalqa athaman. kala neɗɗo mo tawata ko waɗowo ɗiɗo bakkatuji ko neɗɗo mo tawata o hawroyay e Allahu tabaraka wa ta'ala o laadoyamo e lette ɗe tawata ko lette tiiɗuɗe, lette ɗe tawata ko musuɗe. kono o ittintini o wi illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. ni ɓen ɗon Allahu waylay boneji maɓɓe ɗin. karmo koɓe go maki wonde mana waylugol ɗi ngol ko wattugol ɗi moƴƴi si tawi ɓe tuubi ɓe ruttike. ɗum o wi waman taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataban. kala tubuɗo e bone muɗum o golli golle moƴƴe, o Allah azza wa jalla jaɓanaymo tububiye. kanko Allahu o wi en wonne qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. si tawi ko shirka en oɗo yo tuubu warake Allah azza wa jalla, wa in yatubu yaku khayran lahum. Allahu wi siɓe tuubi ko pellet kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ɓe taway ɗum ko moƴƴere wonandemo. kanko jomen o wi waman ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafuran rahiman. kala neɗɗo golluɗo ko boni ma o tuwoñi hoore makko, o tuubi o rutti ka Allah azza wa jalla, o laɓɓini tuububuye o, tawi Allah subhanahu wa ta'ala ko hewuɗo hefugol bakkatuji ɗin o surra ɓen tuubuɓe laɓɓini o yurmeɓe kadi. hay nelaɓe ɓen bonnuɓe si ɓe bonni ɓe tuubayno ɓe toro Allah subhanahu wa ta'ala. Adama alayhi salatu wassalam nde ɓe ñamuno leggal ngal kamɓe sonnajo maɓɓe o, jomi men wi en qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin. ɓe tori Allah azza wa jalla, wi Allah subhanahu wa ta'ala yafoɓe. annabi nuhu alayhi salatu wassalam nde ɓe torino Allahu tabaraka wa ta'ala wonde oɗo geɗaljo maɓɓe Kan'an himo jiya e ɓengure maɓɓe nde, Allahu fodiɓe wonde o danda e ɓengure maɓɓe nde. Allah azza wa jalla o wi wonde la tas'alni ma laysa laka bihi ilmun, wata landolan wata torolan ko a alana gandal. inni a'iduka an takuna min al khasirin. min miɗo wajo ma ya accu fi wata laato e ɓe yimɓe ɓe tata ko hayruɓe. annabi nuhu ɓe tuubi kisan ɓe tori Allah azza wa jalla yafuye,
ɓe maki wa illa taghfirli wa tarhamni akun min alkhasirin. si tawi hawri jomi a jaɓa yafakilan, si tawi a yurminali lan ko pellet mi latoto ɓe yimɓe hayruɓe, mana mum mi torike ma yafolan Allah. ko ɗum ɓe maki kamɓe annabi nuhu rabbi ighfirli wali walidayya waliman dakhala baytiya mu'minan walilmu'minina walmu'minat. kamɓe annabi nuhu alayhi salatu wassalam ɓe tori Allah azza wa jalla yafuyi. annabi musa kadalik fewndo ɓe bantino oya qibtiyankejo o maayi ɓe maki honɗum, ɓe maki rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, jomi mi toñi hoore an mi waɗi bone haforanan yafolan. allahu wi faghafara lahu innahu huwa alghafuru rahim. idan ɗum ɗo woni laawol ngol tawata ko laawol aranol ngol fiyo en iwu e oɗo tanamo wonɗen e muɗum. la budda an na'tarifa bi dhunubina wala budda an natuba wa narji'a ila rabbina tabaraka wa ta'ala. ko wona e wowlede ɗo fuu e solution ji fiyo yimɓe ɓe yalto e muɗum e fermugol frontiére ji ko nande sifanin peji ɗiɗo fof ko fiji ɗi tawata ɗi ala ella, ko fiji ɗi tawata hiɗi moƴƴi ko asbab. kono neɗɗo on hande sen daari en tawi no fanɗi wonɓe andintinde jama on al asbab al kubra, sababuji mawɗi ɗin fino yaltiren e oɗo tana. andintingol yimɓe ɓen kori ɗum ɗo ko bakkatuji meɗen ɗin ni tuɓe ruttoɗen ka Allahu azza wa jal wowlayɓe ɗum ɗo ɓen hande ko yimɓe ɓe tawata ko ɓe fanɗuɓe. haray sababe ɗin mo on e sababuji fi yo nde ɗo nawnare iwu e meɗen e ɗiɗo albalawuji yo iwu e meɗen ko kasratu zikrillahi jalla wa ala, ko ɗuɗugol jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala. ko waɗi neɗɗo jantotoɗo inde Allah, Allahu jantoto inde makko. neɗɗo mo tawata ko jantotoɗo inde Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu tabaraka wa ta'ala wondira e makko yurmede makko nden e renugol mo kanko neɗɗon e tiɗingol mo kanko neɗɗon. mo Allahu azza wa jalla jantoto inde muɗum kanko Allah o manta on, mo Allahu tabaraka wa ta'ala wondiri e muɗum yurmede muɗum nden Allah azza wa jalla lettata on ɗum. nelaɗo ma keni alayhi salatu wassalam e oɗon hadisil qudusi ɓe itte jomi maɓɓe tabaraka wa ta'ala wonɗo ka sahih muslim hadis abi hurairata radiyallahu an. Allah azza wa jalla wi ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idha dhakarani in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi wa in dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khairin minhum. ay Allah azza wa jalla wi mo wondi e jiyaɗo makko on, mo woni ka on sikki moɗon, mo wondi e makko kadi si tawi o jantike inde makko. o wi si jiyaɗo on jantike inde makko ka wonki muɗum, kanko Allah azza wa jalla o jantoto kanko kadi inde jiyaɗo on ka wonki makko kanko jalla wa ala. ko wana noon si tawi jiyaɗo on jantike inde makko hakkunde yimɓe, Allahu wi o jantoto inde on jiyaɗo makko ɗon ka ɓuri e towude ɗon. ɗum woni bi ma'ana ka dental malaika ɓe. o wana noon jomi men ko ɗum o wi fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. jangugol qur'an no jeeya ko ɓuri e mawnude jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala. yimɓe sino mooɓi ɓe jangay qur'an ka julirɗe Allahu tabaraka wa ta'ala, ka ɓengureji maɓɓe, ka duɗe, ko moƴƴere molanade yimɓe duumiɓe e ɗum Allah azza wa jalla ɓanta e tana e hoore maɓɓe. ko waɗi ko tippinta e maɓɓe kon no mawni. nelaɗo maki alayhi salatu wassalam ka hadisa be horera majtama'a qaumun fi baytin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alayhim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahmatu wa haffatuhum al-mala'ikatu wa dhakarahum Allahu fi man indahu. yimɓe moɓodirta hiɓe janga deftere Allahu nden ɓe jannidira nde hakkundaji maɓɓe si wana Allah subhanahu wa ta'ala o tippinay deƴere e hoore maɓɓe, o tippinay yurmede makko nden nde sudda ɓe, o tippinay malaikaɓe ɓe tawata ko aray ɓe howa ɓe ɓe hunda ɓe ka ɓe woni ɗum. idan yimɓe ɓe Allahu waɗanta ɗum ɗo kanko Allah o halkata ɓen yimɓe. idan yimɓe ɓe yo wakkilo janto inde Allah subhanahu wa ta'ala ko mawni. hunde tammere nden e kañum ɗiɗo piiji sababuji ɓantugol kañum lette ɗin ko al ilhahu biddu'a, yani ko tiɗingol du'aji ɗin yankino rutto ka Allah subhanahu wa ta'ala, holla Allahu o wondema pellet enen koye jiyaɓe makko ko en maccu koye makko pellet fus en gaynata si kanko Allahu o wallitake kanko tabaraka wa ta'ala e wawata wonde ɓawo makko,
kanko Allah subhanahu wa ta'ala si o yurmaka en si o faabaki en ko pellet en halkoto ko be qirritoɗen ɗum ɗo ko be tabiten e ɗum ɗo hollen mo wonde ko en jiya koye makko en toñi en bonni en fantini bonondaji ɗin ɗuuɗi en torike mo kanko Allahu yo o yaafo en laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal teɗen en torike mo kanko subhanahu wa ta'ala yo yurmin en ko ɓe waɗen ɗum Allah azza wa jalla wi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum o wi joomi moɗo wi'i torelam mi jaabinano o wi wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani min miɗo ɓatti mana muɗum himmo ka dow arshi makko kanko subhanahu wa ta'ala kono nanugol makko ngol no ɓatti en gandal makko ngal no ɓatti en kadhalika yi'ugol makko ngol no ɓatti en kala ko wowluɗen o nanay kala ko miijiɗen himo andi fi muɗum kanko tabaraka wa ta'ala si en noddimo o wi o jaabinay kanko tabaraka wa ta'ala o wi si en noddimo o nototo en ɗum waɗi yimɓe ɓe tawata ko yimɓe yawtuɓe ɓen o holli e wonde ko adduno albalawuji ɗin e hoore maɓɓe ko fiyonno ko la'allahum yatadarra'un ko fiyo ɓe yankino ɓe andita ko ɓe jiya koy ɓe andita ko ɓe maccu koy ɓe anda mawɗo on no ton woni kanko Allah subhanahu wa ta'ala haray hunde nayaɓere sakkitornde nden ko ɗum woni as-sadaqa bi mana ittugol sadaka tawa neɗɗon ko anniyi ko ɓattorgol ɗum Allahu tabaraka wa ta'ala ko anniyi ko fiyo Allahu o waɗir on ɗon sadaka ɓanta tikkere makko nden e hoore makko kanko jiyaɗo ko nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ɓe makani en e hadith Anas ibn Malikin ɓe maki as-sadaqatu tutfi'u ghadaba rabbi ɓe maki ittugol sadaka ɗum ko ɗanninay ɗum tikkere jomiraɗo on tabaraka wa ta'ala idan yimɓe ɓen ko ɓe ɓe heewa ɓe ɗaɓɓita ɓeɗo jiyaɓe Allahu tabaraka wa ta'ala ɓe tawata ko hato jimɓe okkede hato jimɓe wallitede ko jelo wodi hande tawa hiɓe wuuri e ɓengureji maɓɓe tawa si weeti bimbi aray ɓe maapi ko ɓe ñaama si tawi ñalli hiɓe maapi ko ɓe ñaama si hirndi hiɓe maapi ko ɓe ñaama ta woɓɓe no ñamude ha hibba woɓɓe no ñamude ha hawka woɓɓe no woodi ɓe tawata hiɓe jiɓi andude si ɓe heɓay ka ɓe waalo tawa ko e yaasi ɓe woni waalde woɓɓe no darni étage je tawa ko ñemete e doomi woni jindude e muɗum woɓɓe no woodi hiɓe jiɓi andude si ɓe heɓay conci ko ɓe ɓorno woɓɓe no mari conci dolle dolle tawa hiɓe suɓude goɗɗi ɗin ɓe hawka goɗɗi no wawi walade lebbi walla duuɓi tawa haaju maɓɓe yanali e majji ko be yimɓe ɓen andita ɓeɗo waasi ɗuɓe ko be yimɓe ɓen andita ɓeɗo hato jimɓe ko be ɓeɗo e hoore muɗum ɓe wallite ɓe okkore ɗum no wona sabu ha tikkere Allah subhanahu wa ta'ala nde ɗano e hoore tagore nde haray koye wattu yili moƴƴa goto kala e meɗen wona neɗɗo marɗo hakkil si tawi jarrabuye ari ko ya anditu anda wonde ɗum ko immorde ka Allah subhanahu wa ta'ala ni ta askintin ɗum e goɗɗo inna ko ɓeeɗa moƴƴini ko ɓeeɗa moƴƴini ko ɓeeɗa moƴƴini ko ɓeeɗa moƴƴini sifa ɗum ɗo andu wonde pellet ko Allah azza wa jalla jarriborma hay si tawi o waɗi goɗɗo sabu kono andugo kanko jarriborma yeso ɗum non ɗaɓɓita andugol hara ko fi honɗum mi jarribora ɗum ene ko honɗum woni boneji de ɗi mi woni wadde ɗin andita ɗum non summa yeso ɗum ɗon non toroɗamo kanko Allahu yaafuye tuba ruttoɗa jarrabuyen o iway joni e hoore maɗa haray goto kala e meɗen ta hayfi jarrabuye mum bone neɗɗo goto pet no wona sabu tana wonande mofte fo e andi annabi Musa alayhi salatu wassalam e zaman maɓɓe neɗɗo goto mo tawata ko waɗaynoɗo zina sabu on ɗum tun jiyaɗo e bani Israil Allahu azza wa jalla o nangi ndiyan ɗan o acci ɗan saƴinde tele hari annabi Musa no wuuri annabajo no hakkunde maɓɓe e waliyaɓe yeɗɗuɓe kadi wondiɓe annabi Musa fewɓe no wuruno kono annabi Musa baɓe moɓi bani Israil ɓe senodi e maɓɓe ka burure fi toragol Allah subhanahu wa ta'ala yo kanko Allahu azza wa jalla o saƴi ndiyan ɗan jomi meɗen ɓanginani annabi Musa wondema haysi ɓe toraki ko waɗi neɗɗo no ɗon mo tawata ko neɗɗo waɗɗo zina e nder duuɓi ɗi tawata ko heewuɗi kanko on ɗon neɗɗanke ko sabu bakkatu makko on Allahu tabaraka wa ta'ala tikki ha o jogiti ndiyan ɗan on sati annabi Musa ɓe ewni hakkunde yimɓe ɓen ɓe maki ko ayyon neɗɗo mo tawata ko yedduɗo Allahu tabaraka wa ta'ala yeruɗi duuɓi dartiɗo Allahu tabaraka wa ta'ala yeruɗi duuɓi waɗɗo zina yeruɗiɗo duuɓi fo
yaltu hakkunde amen ko sabu ma woni ko men ɗawira hande ɗan ɗo ndiyam. kanko neɗɗo o uggini baynahu wa bayna rabbihi tabaraka wa taala fastaghfara wa taba wa anaba wa rajaa. kanko neɗɗo o tuubi o rutti hakkunde makko e Allah subhanahu wa taala ka hakkunde dental ton. goto e yimɓe ɓen ɗon andali ko on ɗon ɓawo tuubi o laɓɓini Allahu azza wa jalla jaɓani mo tuubu buye on mubasharatan fil hal. jomi mi wi'i wonde yo annabi Musa e yilto kanko Allah o saƴinay ndiyan ɗon. tawi ko sabu bone neɗɗo goto pet, bone neɗɗo goto. idan haray tuuɓe ruttoɗen ka jomi meɗen tabaraka wa taala holoren mo kanko Allah subhanahu wa taala ande wonde makko pellet hayfus en wawata siwana kanko Allahu tabaraka wa taala walliti en ko pellet la hawla wala quwwata illa billah. هذا وبالله التوفيق فما كان فيه من صواب فمن الله وحده وما كان فيه من خطأ وزلل فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه برا. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة وزلل إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. LAAWOL KISAL ko laawol peewal e ɓantal.